Dekatkan hati kami kepada Maulana Muhammad. Jadikan kami pengawal salawat ala Nabi Muhammad. Jadikan kami pengamal salawat ala Nabi Muhammad. Jadikan kami pecinta salawat ala Nabi Muhammad. Jadikan tidur kami ma'an Nabi Muhammad. Kami bangun ma'an Nabi Muhammad. Kami bergerak ma'an Nabi Muhammad. Kami bercerita tentang Nabi Muhammad. Kami berdakwah tentang Nabi Muhammad. Kami cinta kepada istri kami, kepada Nabi Muhammad. Murid-murid kami ya Allah, buka hati mereka. Arrifuhum biqadri Rasulillah. Allimuhum, arrifuhum, ihdi qulubahum, ij'alhum muhibbina li Maulana Muhammad. Dan jadikan kami orang-orang yang birrul walidain, birrul syuyuh, berbakti kepada Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir, berbakti kepada Al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Faqih. Ya Rabbi Allah,